إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naule biasa ki marengkalinya makada engka onrong matentu yana setawe engka penganruan nah. Apakah itu bata-batagi ya regana bola ya regana jembatan makotopa rilain itu maka daki nauleme menjaji maka da iya tu onro dia senge engka penganruan engka jing ya regana setan munruangi naikia perlu itais maka da na iya fong Allah subhanahu wa ta'ala na pancaji ki idi rupa tawe rigo engkata sikes-sikesinna apancajingan na yewe idi kedudukan tak rupa tawe dia sei daripada kedudukan na jinge apalagi setan na yewe jing setan makoto penertu iblis ini satu dari bangsa jing semua yero de na suju lori adam waktu na perintah na Allah subhanahu wa ta'ala dia sengi iblis dan dia ini adalah dari kalangan jin. Kemudian jin yang tidak beriman, jin kafir atau pengikut daripada iblis ini dia seni setan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala na pancaji ki idi rupa tawe matandrewi kedudukan tak daripada najinge. Maka dari firman Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka dari firman Allah ta'ala lori malaikae majappu melo ka pancaji rilepo na yewe elino khalifah. Na pakkelori dia sengi khalifah ya naritu idi rupa tawe. Maka to panaritu pemang makada sinin na aga ye rilepo na lino na pancajinga ki huang Allah subhanahu wa ta'ala idi rupa tawe na sabak deceta kadai huang Allah subhanahu wa ta'ala huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a maka da huang Allah subhanahu wa ta'ala pura na pancajinga kutu menang sinin na aga rilepo na yewe lino na sabak decemu nasabak deceta idi rupa tahu maka to panaritu maka defong Allah subhanahu wa ta'ala huwallazi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu maka dai rufong Allah subhanahu wa ta'ala puang ia pura patunru manang ngilauri rupa tawe sininna agar rilangie maka to panaritu rilino rilepo na lino jami'an minhu sininna
boleh mana ngiri wong Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wadi me majaji makke dari iro onro dia senge bata-bata yare gana bola yare gana jembatan dan tempat-tempat yang lain engkame memonruangi atau engkame pengonruanna. Akan tetapi kita ini diciptakan sebagai makhluk yang lebih baik daripada mereka. Dan segala sesuatu diciptakan untuk manusia. Decenna idi rupa tahu. Jadi menengnya engkau bola. Lalu kemudian sinasengi tomonroengi maka daiye bolai masetangi atau engkau penganruanna maita ko senapa nonroi maka daki manessah ia tu tanai na tatongi bola tanata idik mato bangungan ngibola idik makateningi sertifikatna bahkan ia rota ruki di sertifikat asetakor napa idik lo selewi bolai tidak masuk akal. Lalu kemudian Allah menciptakan rumah ini untuk dihuni oleh manusia tenia onron najingnya. Seandainya kemudian kami metodongko ke atama-tama ke jin apa mak bicarui mak keda iya monroi boleh selewe boleh narekumelo ko tenang ko adangi mak keda na iya fong Allah Ta'ala na pancaju ye boleh rigo engkana na onroi rupa tau iya mapunangi ye boleh manasa mak keda wali ubangungi bola na pamasang iko punna pidangi rojinge mak keda iko selewe. Dena perlu ditauri. Nasabab pada ki apan cajingan na fong Allah Subhanahu wa ta'ala. Makkotoro payme nareko engka bata-bata maraja engka abbola ngetta na cokori bata-bata narapi gangkan na melo ki pakke guna iro abbola ngetta narapi wattun na melo ki pakke guna iro bata-batange tetap babawan ni. Menenge engkau tu adongko keng atama-tama keng makkadaya penganruan na pidangi makkadana pancaju fong Allah Ta'ala sinin na agayo relepo na lino rigo engka na mancaji decen na idi rupa tawe narapi nigangkan na melo wakke gunang iya tanay narapi nigangkan na melo wakke gunang iya bata-batangi ikos salawi nasaba manassa adan na fong Allah Subhanahu wa Ta'ala aja to melo na tauri jing yare gana setan. Sebab kita ini adalah makhluk yang mulia. Sebab kita ini adalah apan cajingan nafong Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka tapa decengi tepuk tak aguru kiri tujuna apa sewangelo rifong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin ya ma'jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka toro payme menengi engka nasa tawi jembatan tau mebui jembatan nge tau mebui na inapa kaki metau riwi yoro onronge. Lalu kemudian muncul keyakinan maka dia narekko mula beki itu jembatannya dia pamelangi narekko dia kalakso. Kata maka dia lepak ko mau buat telo. Kata maka dia beresel ko ilo permisi ko. Anu de gaga dalilena de nasipato na pigau rupa tawe. Matan reki idi ala biretta daripada iro setangnya apalagi jin yang suka mengganggu ini. Tidak masuk akal kemudian yang kong ketoma tepuk lor fong Allah Subhanahu wa ta'ala mitau wakko setange. Tidak masuk akal. Nekia yaro napa guruangi Nabi tak sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Muslim maka daman nazala manzilan nani gini gitu lepang siddi onrong alip-alipang faqala nabacai a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Agi diondol lepang perjalanan ke Makassar lepaki manre lepaki teme lepaki maga lepaki mapisau lepaki kope agasan malisa bensin tabaca yewe aga nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min dzalika
al-manzil. Ya naritu de gaga kena wi gang kana salenna yoro onrong. Wadi jajing ke penganruan. Ne kiana pa guru ki Nabi ta sallallahu alaihi wasallam maka da baca yewe. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tongangi makkada iya tu setangi makkoto panaritu jinge na puji macueri rupa tau. Akal itu tuki. Nasabak mega tau patama setar rilal bolana. Pekoga batina patama i. Matama ribolana apalagi ruwet tuwenni na dena dampir rampilur Allah Ta'ala matrumit tama ribolana nasa setangi adrakna al-mabit runtuk ni onrong abeniang. Narekoman rezeki matu dia bismillah maka dia si setangi adrakna runtuk ni andrewenni al-asya. Jadi narekotama ki dibolata terutama riutun ni adampir rampeki. Bismillah kita aku bolata napa ki mak berseleng aja mina berseleng di bawah. Nasaba narekode ko nitu monro di patama setang aku boleh. Lalu kemudian berkumpullah setang itu di rumah pada madep pengemanan nih. Gangkannya yoro bolata di nama gelo papina dita dionro yoro bolai. Riwat tude nama gelo papina dinna nonro ye bolai. Tuli malas alasan nih. Kemudian sering terjadi pertengkaran walaupun dalam hal-hal yang kecil. Tegi lo makutana ko di ustasi tenia lo di sanroy makutana. Aga nasa sanroy maka da mapalla ya tu bolai. Macaiwi malaikana nasabade nang ka dibaca-baca nginanre napi gau. Purana napi gau napuelo ifam Allah Subhanahu wa taala pajamana ngilasana yu elisa na bola. Sudah tertipu dengan syaitan. Yaitu akatana setannya tanya maka demelo kinalasai. Ni kia naret kota gilin ni iro atekata masola ni tepeta maka dia setannya taro ni malesih. Nah sebab memang akatana yaitu setannya yaitu untuk merusak akidah umat Islam dan keyakinan na tepat na lor Allah Ta'ala. Jadi ajak tahira nareko engkau to malasa nama sandro lalu kemudian dia sembuh. Syaitan memang bukan tujuannya untuk membuat kita sakit. Itulah saya melok mina pancaji setan ngelaleng serekuam mengi engke ki masapari mabura lalu kemudian kita salah tempat nama solan na atekata. Setelah kita berobat lalu kemudian kita sembuh ya metonar na puelo setange makana yang penting masolangi atekata. Bacangan nginanre malaikat na boleh ya ropak kutana maraja makada kami menggadasa malaikat na boleh na iya tu malaikat dena perluang onrong terutama ini aku boleh dia tu gaga dalele majello. Nah inapa ya tu malaikat de nanre pada andreta. De nanre. De gaga dalil majello maka de iya tu andre na malaikat pada andre na rupa tauwe. Kasarnya ka ataupun halusnya de gaga dalil majello. Ini semua semata-mata papa kabilin-pilin na iya tu ya senge setan. Gangkana dipukang ke mana lalu kemudian datang orang yang nabaca sehingga kemudian akidah kita melenceng kemana ni monro napakaraja tawe dia sengai posibola anu dia gaga apongen dari agamata na yewe boleh riwat tu dia pa di patatong dia pa gaga dia sengi bola apalagi dia sengi posi bola idi pukang kay na engka naluru nalasaiki dia natam akal tidak masuk akal makotoro matu dia busrasi kamera ya rega engka bocok-bocok idi pukang kay idi meliwi idi mebui napa nagiling idi motomatu teperi maka dia yewe lasaika dia natam akal
Ya tu tepaja ki maperingerang. Ritujunna apa sewangelor wang Allah subhanahu wa ta'ala. Makotopan naritu bahaya nariasangnya apa duangan. Nasaba itu nareko na kena ni lasa apa duangan. Dena na keguna akaleta. Dega keguna akaleta. Tidak ada hubungannya. Nareko mate ke jembata ki mabuah sikit telo. Tidak ada hubungannya pada waktu-waktu kemudian, waktu-waktu tertentu, maka peraan Andre dibaca, lalu kemudian dipadepe, diposibule, dan sebagainya. Oleh tas sidekangi, nandre wito pakiree, nandre pakapala akorange, nello duangange, naman nenungang, agasan na papidali na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Bacaan Al-Quran yang mereka baca makiap palang daripada kemudian dipaturu YWE mereka dana agasana sanrui. Nasaba ini sebenarnya amengi akan berada di atas fitrah. Agar di atas fitrah mapasew walor rifang Allah subhanahu wa ta'ala. Menenge malasawi anak ta. Nah dia disemak kedemaga yu yang anak yang malasa. Seandainya dia gagal dia sesandro sebagai juru bicara daripada syaitan, majepu dia apa dua rupa tahu. Ni kialokai makutan anak engke dia sesandro. Lalu kemudian ditanyakan makade, oh yewe nasabak dia nang kena celengi ko buruk na lato. Dia na tama akal. Na iya tu dia sengelato na sayangnya pona daripada anaknya. Manang ka na malasa yewe nanae na diasa makadalato na lasaywi. Ruwatu na tuona de na koropit darana lato na. Lalu kemudian itu dibahasakan oleh Sandro pidangi makadalato na iya tu de na pakutupit darana watun na tu rilino watun na tu mo pa. Napadongok-dongok ki iro agasan na Sandro. Iya na tu nareko engka mo pa Sandro di kampota. Berarti mega mo pa tomadongo yoko tu di kampung. Pada makada kitu makada loko ko makutana ko tomacay. Magi na dia sangi maca na saba iya ro to makutana tomadongo. Tapade cengi pahana taparajanga ka adampeng upal lebanga ki dia sangi apa sewalor wang Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba nulle masus satu makada tega urapi wang kelinga ye pembahasannya. Sangadinnya yewe masigi masussa dia peletu ke dia senge apa sewa makoto penaritu bahaya naria senge apa dua ngeloru fong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapada cengi bate tak maguru ritujunna agamai. Nareko engka kena ki aku tanah ki nekia akita ita ki ni gawat di dionroy makutan. Maka dari fong Allah subhanahu wa ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Pada aku tanah ki laurito punai pad disengang nareko de dibolewi pad disengenna aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin la udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ritujunna apa letugenge ritujunna apa sewange lur kong Allah subhanahu wa ta'ala makoto peneritu bahaya narisengnya apa duangan aja taseng imakede iwi ceramah yang keras nasaba di migaga to mapletugenge rionro yare gari masigi lagi nasaba makome meniro makada nareko dia peletugenge riasengnya apa sewang manasani makada iga musunna.
Tapi mesti dia peletukan. Tawi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ni ga benci, ni ga musui keluarga yang paling dekat. Sebab magai na peletukan ni resengnya apa si walur Allah Taala dan dia bahayana resengnya apa dua. Narek komelo ki mapeletu yarga macrama. Namo dikenna pole tega wiye umat selenge narek kude dikenna pole riatekae majapude na magallo amulangenna. Neya riasangnya jama-jama pada engkamanang amulangenna makoto penertu riasangnya ceramah. Magi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam bahkan semua nabi dan rasul ya ratulina peletukan maka da'ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Pada asompa kutuman nalor rifang Allah subhanahu wa ta'ala ajak kunengka mapadua. Nasabah ini terutama orang-orang yang memiliki ilmu, ustaz dan sebagainya pada nisengi maka dia kasih umat selengin mo maga pekko ga batena masompa lor rifang Allah ta'ala masolangi ateka na mapadua lor rifang Allah ta'ala dega ga makkeguna pakkaswian. Namo makkada maloto lindro na makkadaro utuna na deni sengi as apa seteriman na atay na puange as seteriman na atay na puange na dega ga diterima pakkaswian na as seteriman na atay na puange yan itu madecengi apa sewan na lorifong Allah subhanahu wa ta'ala makkada puang metoy ata metoy. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Nareko iyewe da culita kurem bangkeli ngari tujunna apa sewangelur wong Allah taala makoto peneritu bahayanya dia senge apa duang. Nah iya apa duangenge mesti dibahas secara rinci ditetai. Nah sebab megat mo apa tu yakko makka ki ajak mo apa dua di penai sengi aga dia semua apa dua. Apalagi yakko makka ki janganlah kalian menyekutukan Allah, jangan kalian musyrik, jangan kalian melakukan perbuatan syirik. Di penisengi aga dia seng syirik, di penisengi aga dia semua apa dua. Mesti diramping mana ta cedi yewe kotobai narapi dirampi yasoy ritujunna mapakaraja riasenge panganruang. Allahumma ighfir lana dzunubana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.